الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, ibu-ibu dimuliakan Allah, Pak, insyaallah kita akan melanjutkan belajar Quran kita, dan sesuai dengan arahan dari guru besar Hajjah Eti Puspasari bahwa kita akan belajar qiraati. Ya, apa itu qiraati? Qiraati merupakan salah satu metode belajar Al-Quran. Yang ini alhamdulillah kami mendapatkan ijazahnya. Kemudian ada beberapa metode lain, tapi metode ini insyaallah mudah-mudahan memudahkan kita untuk tahsin Al-Quran. Jadi kenapa harus belajar bab per bab, buku per buku, supaya teratur, sistematis, dan efisien. Nah, ada dua pembelajaran yang akan kita lakukan di setiap pertemuan. Biasanya kalau qiraati juga metode-metode lain seperti metode ummi ataupun yang lain, itu ada pertama membaca alat peraga. Alat peraga, buku dalam bentuk peraga yang besar. Kemudian selanjutnya masing-masing santri membaca sesuai dengan levelnya masing-masing. Untuk memudahkan, maka dipersilahkan kita memilih dimulai semuanya dari buku 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya untuk qiraati itu 1 sampai 6. Kemudian selanjutnya belajar gharib, bacaan-bacaan yang tidak umum. Kemudian selanjutnya masuk kepada muqaddimah untuk membaca Al-Quran. Yang buku 1 membahas huruf, yang kesemuanya masih dalam berbaris fathah. Kemudian yang kedua, buku membahas tentang panjang pendek yang sederhana sampai berikutnya. Kenapa ini kita harus belajar dengan seperti ini, pola seperti ini, supaya memudahkan kita, supaya pembelajarannya lebih terstruktur dan sistematis, dan masing-masing juga bisa tahu mana yang kurangnya. Polanya yang diajarkan di qiraati itu adalah setiap murid atau siswa atau mahasantri atau santri itu wajib menyelesaikan halaman per halaman. Masih ada 1-2 huruf atau beberapa kesalahan sampai misalnya pada tahap 30%, maka tak boleh naik halaman. Kenapa? Supaya beban itu tidak kemudian terakumulasi kepada hari-hari dan pertemuan berikutnya. Contoh kata, misalnya hari ini bermasalah pada huruf H. Ketika tak selesai huruf H, kemudian dimaafkan, kemudian masuk ke huruf Kha misalnya, maka H ini tetap salah. Nanti tetap akan ketemu beban yang sampai kepada baca Quran, huruf ini akan bermasalah. Nah, jadi polanya memang harus sabar, ya. Dan banyak kali, acap kali ketika istiqomah, ketika tulus lillahi ta'ala, fa insyaallah bisa, ya, walaupun pertama-pertama agak kaget, berat, tapi insyaallah akan dimudahkan dalam mempelajari metode ini. Untuk itu, dikarenakan keterbatasan penglihatan kami, untuk maju silahkan maju sikok-sikok, karena bukunya sikok baru 1. Insyaallah nanti alat peraga dan kitabnya akan kita adakan insyaallah. Kita akan hubungi penanggung jawab qiraati wilayah Sumatera Selatan insyaallah. Enggak usah. Maju. Ya. Sikok, oi, nah, nih po. Dipantau abis ini di sini. Allah kacak bengi sustas ini. Ya Turi, tafadhal. Terima kasih yang sudah bergabung. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke. A, ba. A, ba. Jadi membacanya harus pendek, tak boleh panjang. Bukan a, ba, tapi polanya a, ba. Kemudian yang di bawahnya a, ba, aba, ba. Seperti itu. Tak boleh misalnya aba, ata, itu dianggap panjang. Untuk melatih yang pendek-pendek, yang panjang-panjang. Naam. Silakan. Aba, aa, baba, aba, baa, aba, baa, ababa, baaba, babaa, abaa. Ya. Lanjut. Masa ujian ini murid. Ya, itu di bawah. Alif, ba, ta, sa, alif, ba, ta. Ya. Dibaca huruf asli. Alif, ba, ta, sa. Alif, ba, ta, sa. Waalaikumsalam. Hah? Ya. Alif, ba, ta, sa. Alif, ba, ta, sa. Alif, ba, ta, sa. Karena kalau ditulis baun, taun, saun. Itu kan kalau diejakan, mari kita ejakan ya. Dulu. Oke, kopi ini. Nomor. Inilah ya. Alifun, baun, taun, saun. Jadi kalau dia tak berbaris fathah, maka alifun, baun, taun, saun. Jadi kalau dibaca alif, ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa, dihurufkan menjadi seperti ini. Alif, ba, ta, dan ta. Jadi bukan sa tapi sa. Alif, ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa. Kalau difathahkan a, ba, ta, a, ba, ta, sa. Alif, ba, ta, sa. Alif, ba, ta, sa. Ya. Tarik. Laju. Bata, tata, taba, ata, bata. Boleh, tata, silakan. Ada yang Kristen melok, boleh ngaji dia tuh. Tabata, baata, Melok dulu. taaba, abata, ataba. Ya. Alif, ba, ta, sa. Alif, ba, ta. Alif, ta, sa. Ya. Ta, sa. Ta, sa. Ta, sa. Ta, sa. Ya. Sasa. Sasa, sasa. Sasa, sata, saba, tasa, asa, basa, sata, saa, saba, sasaba, tasata, taasa, baasa, sasaba, batasa, Oke, langsung baca. sasaba, tasata, baasa, sata, sasaba, baasa, batasa, sasa. Oke, halaman 4. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ana Brielle Solang. Dari mana Solang? Manado kah? Oke, sekarang ja. Ja, Ja. ja, Ja. Oke. Jaja. jaja, jasa, jaja, baja, aja, saja, jata, jaba, jasa, Terus jajaba, jajata, jajaba. jajaba, sajaja, Ini. Nah, ini. jajata, sajaja, tajaja, bacasa, Ulang. bajasa, tajasa, Oke. jata, tajaja, sajaja, jata, bajasa, tajasa, jajaba, Oke, yang di bawah. jim, ha, Ha. jim, ha, kho, kho, Kha. Kha. kho, Jim ha kha. jim, ha, kho, Kha. kho, Ya. jim, ha, kho, jim, ha, kho, alif, jim, ha, kho, Oke. Jaha. jaha, Jaha. jaha, Terus haha. haha, haja, jaha, taj, taha,
taha, taha, ha, 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 ya, taha, baho, hmm, baja, taha, 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 hata, jaha, hata, jahaa, hajaba, ya, tahata, bahata, hataja, hasaha, 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 jabaha, ya, alif ba, alif bentar. ba, tahat, tahata, hajaba, jabaha, tahad, tahata, ya, alif, alif ba ta, alif ba ta fa, ja, alif, alif ba ta fa, jim, ha, kho, jim, ha, kho, alif. oke, cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang dengar. Halqi dia di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. A ba. Aba, A a. aa, Baba. baba, Aba. aba, Lanjut. baa, aba, baa, ababa, baaba, babaa, abaa. Ya. Ba ta. Bata. Alif ba ta. Ngapa? Yalah, untuk IP di lewat. Ba ta. Bukan ba ya, tapi ba. Ba ta. Bata. Bukan ba, ba. Ba. Ta. Ta. Ya, oke. Tata. Tata. Taba. Ata. Nah, Ata. itu panjang itu. Ata itu panjang. Ata. Ata. Bata. Ata. Taba. Tataba. Tabata. Baata. Taaba. Abata. Ta'aba. Taaba. Abata. Ataba. Baca. Tataba. Taaba. Bata. Abata. Abata. Baata. Ba'ata. Baata. Ataba. Oke, alif ba ta. Alif ba ta sa ba ta. Alif ba ta Alif, sa. alif. Alif. Alif ba ta sa. Alif ba ta sa. Ba ta sa. Alif ba ta sa. Alif ba ta. Bukan alif, alif. 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 Ya. Alif ba ta. Alif ba ini. Alif ba ta sa. Alif ba ta sa. Alif ba ta. Alif ta sa. Ini ba adanya ba alif ba ta sa. Alif ba ta sa. Alif. Alif ba ta sa. Alif. Alif ba ta. Alif ba ta. Alif ta sa. Tak usah lagi. Oke. Oke, ini apa? Ta sa. Ini ta sa. Ta sa. Ta sa. Ta sa. Bukan ta ta. Ta. Ketika dia berbaris, maka dia Ta. tak ada huruf hamzah di ujungnya. Ta sa. Ta sa. Oke, sa sa. Sa sa. Sata. Saba. Terus Tasa. Asa. Basa. 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 Kalau dibaca basa, berarti panjang itu. Basa. 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 Tata. Sata. Saa. Saba. Sasaba. Tasata. Taat. Taasa. Baasa. Sasaba. Batatsa. Oke. Sasaba. Tasata. Sata.
Ulang. Sata, basa, batasa, Ulang. batasa, sasaba, tasata, taat, taasa, Oke, yang di bawah. alif ba, alif ta, alif sa, alif ta, sa, Oke, lanjut. Ja. ja, Jaja. jaja, jasa, jaja, baja, Baja. baja, aja, saja, jata, jaba, jasa, jajaba, jajata, sajaja, tajaja, bajasa, tajasa, jajaba, jajata, baja, Baja. baja, tajasa, sajaja, jajata, bajasa, jajaba, Di bawah. ja, ha, ho, Di bawah. Alif. Oh, jim. jim, Jim, ha, kha. jim, ha, ho, Ha. Jim, ha, kha. jim, ha, ho, Jim, Jim. ha, kha. jim, ha, ho, jim, ha, ho, alif, jim, ha, ho, Ya. Yang nak ngaji, yang mau ngaji ini di Palembang. Dia Turi datang. Ngajarin anak kecil atau dewasa? Yang dewasa. Ja, ha. ja, ha, Ha. ha, Ha. ha, Ah, jadi yang ini dulu. Ha. ha, Ja, ha. ja, ha, Jadi dak lekat, dak nyangkut dia, mulus. Ha. ha, Ja, ha. ja, ha, Ya. ha, 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 ha. ha, ha, Agak salah ngomong. Ha, ha. Malu ditonton. Ha, ha. Ha, ha. ha, 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 ho, ha, ho, ha, Kalau disuruh ulang berarti salah. ha, Haja, ini ja. haja, Haja. haja, jaha, Terus taha, 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 baja, taha, 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 ha, 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 ha. ha, Ya. hata, 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 jaha, 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 hasa, hasa. hasa, jahaa, hajaba, Ya. tahasa, bahasa, bahata, Bahasa, bahata, hasaha, 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 jabaa, Ulang. jabaha, 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 hata, hata, haja, jaha, 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 hajaba, tahasa, 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 ha. ha, Ha masih ada, jadi seperti huruf kha. Taha bukan taha tapi taha, ha. Tahasa. tahasa, bahasa, Ya. bahata, Nah, mulus gitu. jabaha, 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 anginnya kurang kencang. Jabaha, jabaha, ha. ha, hata, jaha, jahaa, 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 haha, haha. haha, hataha, Oke, bawah alif. alif, ba, ta, sa, ja, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, ja, jim, ha, ho, Alif. ho, alif. Ya. Ini diulang. Catat ya, halamannya diulang. Ya. Syekh huruf halaman 5. Oke. Lanjut. Cak Momon. Pak Ustadz, saya mau tanya, sholat wajib ada berapa? Wah, 5 waktu. 17 rakaat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu Pak Gunarto Wasid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kepanjangan mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aba. Oh ya. Aba. Aba. Aa. 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 Baba. Baba. Aba. Aba. Lanjut. Ba'a. Aba. Ba'a. Ababa. Ulang. Ababa. Ababa. Ba'aba. Baba'a. Aba'a. Oke. Alif ba ta sa. Alif ba ta sa. Alif ba ta sa. Ya. Lanjut. Ba ta. Ba ta. Tata. Tata. Taba. Taba. Ata. Ata. Bata. Ata. Taba. Tataba. Tabata. Baata. Taaba. 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 Abata. Ataba. Tataba. Taaba. Oke, bawah. Alif ba ta sa. Alif ba ta. Alif ta sa. Alif ta sa. Alif ta sa. Oke. Ta sa. Ta sa. Oke. Sasa. Sasa. Sata. Sasa. Sasa. Sata. Saba. Tasa. Asa. 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 Basa. Sata. Saa. Saba. Sasaba. Tasata. Taasa. 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 Baasa. Sasaba. Batasa. Alif ba. Alif ba. Alif ta. Alif sa. Alif ta sa. Ya. Lanjut. Ja. 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 Jaja. 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 Jasa. Jaja. Baja. 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 Aja. Saja. Jata. Jaba. 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 Jasa. Jajaba. Jajata. Sajaja. Tajaja. 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 Bajasa. Tajasa. Jimha. Ho. Jimha. Tajaja. Oh, ya. Jajaba. 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 Jajata. Baja. Tajaja. Bajasa. Jajata. Oke, bawah. Jim ha ho. Jim ha ho. Jim Alif. alif jim ha ho. Oke. Jaha. Jaha. Haha. 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 Haja. Jaha. 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 Ha. 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 Jaha. Jaha. Taha. 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 Ha. Ha. Taha. Seperti tadi. Taha. Taha. Ha. Ha. Ya. Taha. Baja. Taha. Hata. Jaha. 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 Hasa. Jaha'a. Hajaba. Tahasa. 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 Bahata. Hasaha. 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 Ulang. Hasaha. 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 Ha. Ha. Hasaha. Hasaha. Belum. Hasaha. Ha. Hasa. Hasaha. Ah. Hasaha. Yes. Terus. Jabaha. Ulang. Ha. Jabaha. 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 Jaha'a. Haha. Jaha. 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 Hajaba. Tahasa. Ulang. Tahasa. 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 Ha. 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 Tahas. Tahasa. Ulang. Tahasa. 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 Hasaha. Jabaha. 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 Ha. 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 Jabaha. 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 Hata. Haja. Jaha'a. Ulang. Jaha'a. Jaha'a. Hajaba. Bawah. Alif. Alif ba ta sa jim ha ho. Jim ha ho alif. Ya. Cukup. Kita panah ya. Jadi alif ba ta sa, alif ba ta sa, jim ha. Oke, huruf ha itu halqi, huruf tenggorokan. Jadi keluarnya dari sini ha, ha. Kalau huruf kha itu kan dia di pangkal yang di awal langit-langit gitu ya. Nah, kalau ini nih
ha, hi, hu. Jadi huruf ha itu tidak melekat seperti ada semacam seperti ngorok dikit tidak. Itu kha itu. Jadi kalau walaupun terdengar ha itu belum ha itu ha. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Mulus ya. Mulus. Hakada huruf ha. Baik. Silakan sekarang idza jaa aja. Baca. An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Oh ya dari mana? Ya mana? Ini kanan. Astagfirullah. Terus kau ada bini. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kurang panjang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Wal fath. Wal fath. Wal fath. Ya, Wal fath. ya. Idza jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. sa si su san sin sun. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana Tawwaba. Innahu kana tawwaba. agak panjang kan? Innahu kana tawwaba. Kurang panjang. Innahu kana tawwaba. Ulang dari awal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa Yadkhulu. yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Fir. Wastaghfir. Ulang.
wastaghfir. Dari awal. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. 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 Ada hak. Fir. Fir. Tidak. Ulang. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Fir. Hak. Fir. Fir. Ada haknya. Setelah fir ra-nya itu hak. Hamati. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, betul. Innahu kana tawwaba. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza Idza jaa panjangan zanya. Idza jaa Kepanjangan. Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullahi Wal fath. Wal fath. Jadi wal fath. Ya, ulang. Idza jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath Terus wa ra'aitan wara'a nasa yadkhuluna. Nah, itu kepanjangan. Nah, kelebihan. Wa ra'aitan nasa. Yang bilang sekali goyang itu pasti dapat 2 harokat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Afwaja. Dari awal. Dari awal. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya. Fasabbih. Jadi ba itu ada nya itu. Fasabbih bihamdi rabb. Jadi kalau ada rabb ada tekanan ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Fasabbih bihamdi bukan fa. Fasabbih Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya. Baca dari awal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Kelebihan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, ja-nya kurang panjang ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna
Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya, baknya kurang ini lagi, kurang tekan dikit lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan Wa ra'aitan tanna nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. ulang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. 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 Ya, cukup. Shadaqallah. Shadaqallahul azim. Azim. Oke, sekarang kita belajar tasdiq. Namanya tasdiq. Tasdiq itu shadaqallah. Sadaqa. Oke, ikuti saya. Sadaqa. Sadaqallahu. Sadaqallahu. Hul azim. Azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Azim. Sadaqallahul azim. Azim. Sadaqallahul azim. Oke. Baik, hari ini kamu belajar tahiyat. Jangan tahiyat. Belum ya? Oke. Kalau gitu kita belajar Fatihah lagi. Sekarang kita belajar Fatihah, silakan buka, tentang tasydid di dalam suratul Fatihah. Tasydid sabdu. Turutan ya. Ahlan wa sahlan, baru bergabung. Oke. Tasydid atau sabdu itu adalah perlambangan bunyi yang sama pada satu huruf. Jadi kalau gampangnya kita memahaminya,
dua huruf yang double kalau dalam huruf Latin. Nah, karena suratul Fatihah merupakan rukun dan benar. Benar itu artinya sifatul hurufnya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, termasuklah tasdidnya atau sabdunya. Tasdid atau sabdu itu ada 14 di dalam Al-Fatihah. Ya, kalau memang dia memasukkan Al-Basmalah ya, ada 14. Di mana? Pada bismillah, bismillah, double L. Budi Ergian, Gunarto, Khair, Abraham, Steve. Keren loh, Abraham. Bismillah. Itu satu ya, satu. Hirra pada huruf ra. Hirrahma. Jadi pada Ar-Rahman huruf ra-nya itu kan tasydid. Bismillah itu pada lafzul jalalah, lafaz Allah. Jadi itu namanya lafzul jalalah, lafaz keagungan. Lafzul jalalah itu artinya lafaz keagungan. Lafzul jalalah pakai dha. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Jadi bacanya huruf dha. Lafzul jalalah. Dha. Lafzul jalalah. Jadi ini lafaz Allah itu demi adab, untuk tujuan untuk adab sopan santun kepada Allah, maka disebut sebagai lafzul jalalah. Jadi kita menyebutnya lafzul jalalah, lafaz kemuliaan, lafaz keagungan Allah. Jadi tasydid yang pertama itu pada lafaz Allah atau lafzul jalalah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim pada huruf ra, Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim pada ra, pada kata Ar-Rahim. Sudah berapa? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Yang keempat, alhamdulillah, berarti lafzul jalal lagi. Alhamdulillahi rabb. 5. Alhamdulillahi rabbi pada rabbi. Tasdid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Terus lanjut. Ar-Rahman. Huruf ra pada Ar-Rahman. Yang berapa itu? 6 ya? Ar-Rahman. Terus ra pada Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. 7 ya? Maliki yaumiddin. Huruf dal. Maliki yaumiddin. Hakada. Maliki yaumiddin. Baru selanjutnya Maliki yaumiddin. Terus Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi double tasdid ya. Itu tasdidnya pada iyyaka na'budu dan kedua pada iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdid. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas
nasi. Itu apa? Ihdinasi, tasdid pada huruf sad, bukan sa tapi sad, huruf sad. Ihdinas siratal mustaqim. Terus berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir di mana? Waladda itu dhad, itu tasdid. Terus apa lagi yang terakhir? Lamnya. Waladdallin, double L, tasdid. Nah, berarti dalam suratul Fatihah itu wajib dibaca. Jadi kalau dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak masuk. Harus double, harus tasdid. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Double tasydid, double ada. Oke, berarti ada 14. Berarti selain makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian panjang pendeknya, wabil khusus pada bab apa? Tasydid. Bab tasydid atau sabdu. Perhatikan itu supaya diindahkan, jangan sampai tak dibaca, jangan sampai tak diperhatikan. Oke. Ada pertanyaan? La baca macam nyambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, manfaat sekok-sekok ni anda sebarang-barang. Bismillah. Ya, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ulang. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kelamaan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Oke, lanjut. A'udzu billah. Syaitanir rajim.